Abusia for Mediana na akwesi Japan na meka yo se aye chit chat dwumadi woni gusu a wohwe na meka obi obra aye akwantu oba aye se ofri kumase konkran na se ofri nkran be kumase wonna musa na watra odio ajuso na wokọ menhia na otwas na wokọ konongo nkokọ bebi abedru bia so na ade ewo ho ebiye ebinye ti se okuhia de ye na wafa de anye no se de be ade ye ne bai wudi na nigye so no wafa no so saa no hu de obeye ade akoni ene wa branch ebi wo efre no eyimu de social media de friend gatusu ba ya enim no ben de friend ko wuli brown ko wuli bom de say nyango paro minua gatusu free me one day me da sorry ya ne frame me gatusu e rabbi na de mami rabbi no Jesus honorable Jesus yes more honorable ye hu se Mmebusem mo trendy afede all of a sudden na ne din Mmebusem asesa be ye local Jesus no be local Jesus na nche ene hu se obi shasma na chi se gatusu ekwan be ne fa so happen ana me di kan ya no say Mmebusem ye minua way back ayina ye wo adwuma enti no me wo ho ana ofre me say minua projects na ya di hu nkomo mre bia atwam no having a time aso say ye be ye enti no bra na o ba me fast ma the type bi say bra na ubeye say ye flow gatuso timi wo bo me din efri fiansa na me ba ti say Jesus no ye bo me din ansa na ye wo me sa okay na project be no o ka say I no know this project we nko I won't say yenyina including wo a me no wodi nkomo yi yenyina we came from and I say we are yenyina ye share production ba ko ase JA Films and JA Films no as far as creativity is concerned JA na kan say mo na ye di na chi no ye more creative inti ama akora bi odi na chi bia no so no adwene ye adwuma in a way aho de make no inti this Jesus short stories here ekoso ana say ye ne sese you know na eyade a even JA na kan say mo kura so no so on style bia na no so pese wotwa ono amu no amu so on style bia na pese wotwa inti na ye didi hu nkomo what you say e office a ono kan de ana Mmebusem so ye obi a said ye nyina ye nim no ahu or much more into sorry ne Bible ne sa ne ma no inti no sometimes in so ye share or no ne nkomo odi bia ye say so twa Jesus today and I say Jesus as ma make ye way back way back when I was an editor of J Films so twa Jesus today so twa bibi Yesu a inti na eyade a yedidi hu nkomo a me so me one person ade bia obeka bia me shine nkran say yo that time will come inti no de yembo nyankopon pai na samre ni ndru inti no ofre me say nkomo na ya na yedidi na dru no me anye me nwanwa first of all me dika hu say wa post wo the WhatsApp we say or any status say also here Jesus Today comics Jesus Today comics and or can say me who say any nkomo na ye di dada no an person start free baby and as you know short videos I start trending na no far by no bebre to say the make from JA Films because Kofi Asamo started Calibers you know he was an editor at JA Films and how they make you know short videos na yeah and any man you know when it comes to creativity yen fa ya adwene nya bibi a short yen fa meto ne make meaning ne de e dem ho no you know obi a sharp 100% metre me da accident a wo kan sema mai dia me hwe na me de madwene adwane akọ akosi Kofi TV interview bia o interview Mmebusem interview nim no menim se me na mantini ye dia ba mete se Mmebusem ka se o nam di director bi echi Kumase and pay asema wo kan na on di director na echi keke because on sa santi kasa eno kan se kasa obi di obi echi a ase medinachi se medinachi bibi sa akwa ba pay de wo kan se ye camp na se bibia na ye wo no e kire se ni ye wo
and the director be any J Juma when they could tell more and then they by SRG from so. It not just a statement in crop no kind, nay wrong. Say they make an ultimacy, yeah. Metiasie, but mentiasie. Metiasie, and metiasie say, Obiani said your tiasem, Obiani said your fano. But me nim said you could bisa question, no, and I say, Braco bisa question, no, what you say. Intimate, mammy, said you or no see Emma answer, no. But what I know is, Ocasa the name the director BHR. And then Uncle Kofi Young goes answer Udinachi saying, Udinachi say, Udinachi say, or Kwana Udinachi, and I say Udinachi say, only in the year Juma, and I say, I would make because he was asking Ticas and I say, oh, me the Ayana, me did your mochi. But Ocaso did your mochi, and yes, did your mochi call, no see a baby. What I say, going to mean do BH or Kwana Udinachi or Bana Udinachi for what? I want to make an harm. Intino say, Abi or Momo shake of it, so Omo and Yanchi, then I'm telling them, say, we were working. As a team. As a team. When you send the boss, no. Sure. Mmebusem was an actor. Mmebusem was an actor. Menyan in TSA, a dim Mmebusem crown, director and demand, director Jones at demand. And a medical catcher say, that house, no, a powerful house. Or Maudia Caho, Jays or Maudia. And I say, Ocase, maybe compromise on the Decodun cancer start here first. Yes. Barbara or Sankofa, or him Abrewa on a yen sadi and one with Mishawa, one who's a woman you see a befa, and I mean the idea we told so a befa, no, they are told so. What I say, only do maybe an uncle conforming person in the Bay, Juma Bimono, on the or build it Kuman, you see into a shop or dark corner hole. I would make an Indian one was on a did Mmebusem, the Mmebusem. I'm Mmebusem, and I'm say J from J. John Sajima was sharp. Or that area when it comes to creativity, and I say, you're really panning and fanning your baby. Yeah. You see, Mmebusem sa interview. Na na said the kind yen for Obi ni Hanum say, Obeka Simbi, Eddie go be hoofy, and I say, Obi Behu, Obi Wabonti, Buni Pabonini, it's no young from Nkomonisi and Yentuaso, Gatuso. Minimum say Willie Brown, or dear no Chamekwan. As I near the sorry by a babon como, and near better chumcomaba. In same movie, or dear no Chamekwan. Or Chame Kwame. Who said to say the medical kind of me a musician? Yeah, I started with music. Made me say Achame, those days Achame. Okay, my meaning are not simple. Say me what fan watch Chame Kwame. A moja of fan. Now say what no bit na mantemu. Na be ye as Adam fo ebusia. And ye wo ebusia say moja ebusia say ukoma edwo ma ebusia tenten beti ebusia. E mudi bi na. Afena me be to am nkyere mu ne so. Na yenim say Achame or Chame Kwame or Chame Kofi. Until one day, me maame mu ofia yenso so free a grassy take a grassy it's in minimum mammy will fear one day, no say or call a year ba into a call a year now or buy and all the catcher me say, sir, and go for be now, signing you between me, young be on friend, young rap music, or friend on one young be. Simon, you be too young be a see a friend or charming. I'm say or charming coffee. Sometimes I'm not say. Say Fox FM penini bia wu em say na your chame kofi say em say na your mo bibi nti me ma me ko aye ni bi say ano say na sa menwa na kra na em say wamba ye say friend o chame anam say o chame den o chame kwame ana so ano say kwame nti obo that day no obo chame kwame din nyina say kwame ampadu say kwame aye ni fie din anka say ni fie din lucky na from o chame kwame number. It's me friend or Chame Kwame Street. Me know Chame Kwame number I'm friend that. It's me friend Chame Kwame Street. Me friend a lucky or fire. To fire and I'm say I Chame me patch friend me Willie Brown. See. Na sa me wa fa no me maame wa ha se me maame so no wo kasa na me phone maame. Fem sharp. Me phone maame. Ti ho na me maame ne be bo abusia obaga say eti wini afi me hwese de nkomo ne kwara na se o ye fie ni pa ampa o muni mo mo.
ha na say utum say tam na o mususa no I say me wo fa ba o say sa style ni bi it no after omo corner ma make I say me nua no say ye nyina na say o start say o ma me story na say sir na so no kra me wo fa no and I say me corner me ko link so ti me minim say according to me ma me catch me no minim say me wo fa no and as a pass we him no ama atas mu kama yanto aso mfiro na e wo say me ko links okọ so ko links no okọ no so ko links no okọ de na si one day be me call tech ono krampo na that day no ono krampo na e ma me hu say tech unity hall omo be hall week o say we say bi intino obewo ho ntia ya membra intime call hobby intime call ye no me call meeting no me meeting no no say me freestyle 1 or 2 bi ana me freestyle 1 or 2 no say oh we good pa intino ye beto aso free ho by from there no dey or kwa kra intino later no me linking no say ye nshane hwe say dey be I want to make kana but the free ho no me friend be 2 3 bi want me am pick on say those days me so boy me feel say okay we don fa kra na me try me ba I want to make kana intine bia me so yakopon ya adoma me so me do me baby enye say me nim na adwene de but enye say wan fi me but me friend 1 2 3 no na afi no me feel say oh asa o hana asa me hana adwene ya ho ntino I shouldn't be worrying him or me so me try na me mbra because I mean I believe in my style no ntino I'm a man shadan free have me one friend beam and since then so me meet beam also after say offer friend na also am free back me number no kwa me sure so be save mpo yeah semo etini ye free hono mbra rap music so ye rapper yeah sure mama freestyle onim ya adwuma na che onti say ne level ne abro freestyle there na person ye level ne abro freestyle but I okay mama nye bibi kakra this is me Obatafo your friend me will be the best MC my wife so tonya me cello me di me bro degree ma chento man ka me ye gabadin bene within my brematon so was so me magazine me see so ache na me so sable rap na me fa ne kwa my bro me ni pan so hwe nya me mre ne mrepa it's no say o see the osika sa asem we say no rap ne wo mu sure o adwene bi fa rap no say obeye anase say why gatusa ukutakuta nsoma de atwetwense kan eno na o de mai say music in a memo slogan in the mechanical and we don't stop and we don't stop and we don't stop so me as far as music is concerned I don't stop and music in so any and to say football no aka say we dey 40 years into the name bu na mozi puache no until 6 feet down there we are not stopping they make because yeah papa ko ni mokra no afi do we kwa no ntimi nyina ho be ne de tena konwa so no wo bono oto yeah so we don't stop we are still doing music it's ni binya bibi kakra fa wo gatu so sem ne local jesus sem bibi kakra bi ade be entertain yeah because say nya see the music ni si wo mu no wo say music ye woduane I was say even acting no kwa work say kwa say do tem bia o kekan ho kakra nye wo se chale enipa nya say bi ofiti say bi ni baby na oba no bewura yesu ebusu ko nim street o free baby ye nim no kama pa na hu ni say o bedi yesu ye chi ana say rap no so di be ye djuma aka o yesu sem no e say kwa odi ni ejuda won gatuzo Simon Petro na say yesu so afuna gatuzo ni I say, on say, yeah, no. I am Kofobi and Shadantiasi. We are doing Jesus Today comics. Jesus Today comics. You see, intino, Satam near friend Peter, but then near your friend Gatuso. I would make no. Intino, we are trying to create something, to make the viewers happy. We are trying to make them happy because acting it could be ebia bidin keke and as a comedy edin keke bit me boy ye bebo keke me ni obi sere obi body gestures obi kasa obi tone and they make no ni nyina e ka ho ne ma and yi comedy ni ba and they make no to say Jesus say okita unique tone bi enye bibia o okita unique tone bi any man for the feeling no me say for all you know na nya bibia na ye medin gatuso no to hwe manim no aye se frame gatuso no wa tin sam gatuso mi ni ahore mpese me kire no
Until yesterday and the AC trendy social media near the future and that was our comic room. Why future? Like the whole comic no. And the videos now more because the ongo for mama back social media ni me person body nkra bebre obi hu na nanu we apagya no bi nanti sei e hra bo hu na ehwen nkra ye hu ni biem aye nya first time obi ba ba hiti o social media ni mo videos na ekọ but mo amunim say ye nkofo mo ba social media ni ma omanche a o mo film eti no wo hwe enne say mo say trending na in 2 years time mo future ni say say adiwe ye sha ase ache kakra but to me who to say you're starting and run we have a very long way to go. Believe you me, we have a very long way to go. Future near bright, too bright. It's more brighter than Opa for than issue. Bra, too bright. I to say we are no. Trust me. It's no I didn't expect it from local Jesus camp and Gatuso. One director man. Oh, to say the wow no. Me myself, I'm a director. You see, ain't you know, you wap wire home. You try say the you know, it be making meaning. To tell man our custom we any money maybe na afi muti ba social media afi bu man say no mo kono. Obi ho ma unyadina na afi kuduru ba bia keke ano oye. Bia keke ano oye. But one thing you have to know is who ya manipa. What you say? Say ayo, say enyo, nipa na beka ho asem. So you better do good. You better do good. Also, ya idea nipa na ni beje ho. What you say? Inti no, ya na ya boaboa ye ho. Te say the medical kan Mmebusem or a Christian. Inti no, ono or the stories in the bar. Then we sit down, then we try to demarcate it. Ye chichem na afia hwe say okay, I had the bemo e be style, I had the bemo yen kofa we mission. Yenye we say, on the better make sure that na afia case ye na ye koye nim. Nice. It's no dear near expected from you. Dear bad na a woman ma mu tribune dear ba and futu sembe ni one say mo plan say be entertain a man for nko and amodeba e education side do e be boa youth ni even ye youth nkwampo na obi biara obehwe bia but me so me person me busa question back on say aya wahwe bi da wahwe ba community bi da oh yeah wo hwa wo nya sua de bi free mu ana na say wo hwe na wasere keke okay me da say one thing is say you can say video ye wo mahudu mienu and sa hudu mienu na ye wo mu like ne nyama pa no ye wo hudu mienu sa hudu mienu nyina eye one say between pafo eye pa two say npa besere in a way and say the between pafo because o mo bi sira wayi ne yare bi krampo afiri ne so etime condemn say serious ena beba na emom no se pempia ya na se ko nyane mienu nyina ehia aya na nimpuntu osem no ekọ akire etima mputu sa question no why okay enti wahu to say ba ko bia obi bebusa rabbi question say rabbi enti wonso uja wonan yesu enti wonso uja wonan hwe se de osi bobọ nsem ni free buy o say mini meja eye nipa se yesu ban so ne yense so enti se wo ye nipa de wo timi ye no ono so so timi ye sa 1 2 wabate se wo nipa wo hu no wo hu se wo hu nipa wo hu spirit what you say enti se wo timi didi ekoja wonan de ene ono so so didi automatically e beba ahu de me pese me kire no enti no se se de na nke wonkofo bi adwene mi se na yesu kura odware ana se yesu ahu no bi di nkomo bi otimi bisa wo funny question bi ahu de me kana ebia obefa ne say ono nkwa na adwene ne say believe you me or thousands of people o madwene o mo say into yesu no ko toilet what you say so we are trying to tell you say Jesus Christ was a son of man to say the no aka no he was a son of man into say the nipa bia timi ye no ono so timi yes one eno the first education our the maye two tama me twen se kan say rabbi ma me kire ne kafia no what you say mo ka kire me o se gatu so hwe ne wa ni moja ho fo meaning say ye obi a wo nam ha so so twetwe sekan by heart and I say what try say I want to make no kakra bia be metwe sekan a hu say wo so ye di moja ho fo it me mega tu so no me wo sin nim me gina ho ma to say to training bi and I say
stubborn boy be into anytime be I used to person or can't stubborn boy be no or no be no he tells me and automatically he tells any stubborn boy or no what I say we don't just watch it for fun but also from there believe you me and aside that cramp no quotations no best kind of cramp obi on ma onim cramp say sansem no cra Bible maybe nipa be lo say hey it is sansem we nyina Bible hey any boy no wabion you see what I'm telling you yes into what say software or no so gina asore dem or no so preach pepe ebi cramp so no gina asore dem ko no preach cramp na o moda one ebi asofo no gina asore dem no cramp no kramuni bi ama na asore da ana say bosomsum ni bi ama na asore da na say konfo bi ama na asore da I want to make no but Mmebusem video confo agrada ahwe confo ho ahwe malam ho ahwe me mo na fofo nkramfo bibire o mo hwe ahwo asore fo hwe you see so we are trying to blend the comic with the gospel so that it will go viral. I want to make an blend gospel no ye dey asresem ka ho because obia pesere obia ni gisere ho what you say say be ye be kwa akire be kwa akire ma say the nyankopon ka say na asem be kwa akire no say be ye be kwa akire na akoba bia on the make am say cramp no we are ready say be boss subtitles atoso tie boss subtitles to so a your friend say Middle East for ni nyina be start so on be dey on be hwe and believe you me e assemble akopa na sakra nipa e assemble akopa say na sakra nipa what you say into no ade na ye no de me de me hu say e more educative than said ye ebi mu hu to say bia ye blasphemy and say no it is say what is say nkofo ka ho nsem threaten in the way say na de o ye nani be fra ne ade na ya na ofili say pe de wo kan de na che say nenya medwuma pa no ye no and sometimes we say ansem na e viral social media na aya na ohun say e ga too so saa sofo no ka saa asem se minya na metwa na so afiri ana ne nsa sei eda me hia na me kita me sekan no obon say yes because WOT we first of all nani be fra say secondly obewu sesen obewu and you share 2 years no let's say 2 years time na next half na future na obi disika ene obi disika wona ye wow ana obi pra no bibia na ye wow man ko report bia ye dey report bibia ye report bibia ana ye cramp no ye nya time plan san so sa see yesu de obi antimi nkuno eti yesu ana say yesu ngofo na dwane ewoi da bitie tie te se me di kan ka kire no e nyame asem na ye nyina ye ka what you say e nyame asem ana ye nyina ye ka ana yesu nso no ye wo no te se ye wo no obaye no eduru mre bi no obetena ni pem na nipa krampo embu no te se de ye ne Mmebusem ye ya obi anfa ho for you know cry bi krampa no krampo ne yesu na oba no te sa we na de no ale one na mo tumi oye dey one na mo tumi ne de ga ze tumi like o tumi o de yen senchene a hu say because ye nim say Yesu Kristo na oye nyankopon do ban no kutumi oye anwade etino said de woka say won ni Yesu Kristo na obasa wendade no wo hu esenchene bi etesa na maminka semincho o kan Isaiah chapter 53 o say Yesu on say Yesu ka say Yesu a obi anim say Yesu de no feel Yesu de oye he o kan Isaiah chapter 53 o say Yesu no oni ahofempo no oye obi a manfo kura hu na no mudwa no no wa fon kura chen Mmebusem ya ka say obi ti say edua esi desert so asase pese so o ka say ne kese be yesei edua esi desert so nya nutrients papa bia what you say it used to not come de no kura chen obi I want to be sure no by then first used to know by it also about it say ogwama good but this particular or say into oko no be samba bi na this time oba say dey before oba na te sa we na dey all the make no it say o to me and I say only 2 minutes there I don't know and even Jesus Christ come for your no oduru time bi answer no start a portray
the godly spirit in him. What you say? As an start say or can yam yasem no ye and name about community and sabi. Ena yesu nso na enya ni pese obeye miracles na who say o tumi anase o ye magic anase there bi. Na emum no edurum bi ase be Nyankopon ni munyam be there di ntino. No wa ya ade bi na wa ogina kire na say hey ene akwa bi woni mo te say de o ye bi kire Peter na ye friend Gatuso no. A who say hey akoye ne na ade no so nyina mantimi anya nam within be 2 minutes akoye matimi asesa na mafiri ha pa de a ene akwa we say na ampa bibi woni mu aho dem pese me kire no good intino I'm not saying say on any yesu no but me say for all you will know kra no na e bia ono krampo ni yesu na oye dey wo de o mo fani agro no mo hwe odwa onu mu mi ndwa manu me ka no kra na akire na che sensem a wo kan o pa kire se wani yesu na se wo tumi bi woni na mo so aye bibi a che se wo tumi bi pen enye se o ye bibi ama ma hu se o tumi ansa na magina di what you say but me hwe ne kasa yem any ma men kasa ba ko mi san kire the way a boy no oye straight forward oye plain oye plain to say the yesu yima na ma me se hwe me ma me be me ma me ne omo kasa me ma me ne me papa no omo ame no omo kasa no e ye wo no ka che wan ka ba kasa na ni nso ade ana ona nka o ka che o ma me san ka ma me kasa wani nso ade aho de me ka no be de me romba o ka che say yesu o ma me hwehwe o se hwe me ma me ne hwan me ma me ne me papa ne mabusuafo no omo ame no omo wa no me no omo ka nyame aho de me ka no he portrays that character ena yesu na nka mu no so so obaye no na enye se owo tumi anase oni tumi na emum no no eye obi adwuma no no so ba beye eye adwuma bi ye de hye ne nsa ana no so ba beye what you say sa adwuma na bi na ye de ahye nyina ye nsa yesu ono adwuma ye de hye ne nsa no okọ no so di na chija Peter mu Peter mu so into say so oti asem ne na ho anya afi na muji media de me beye ye no mo beye a chen de me ye de me beye ye no what you say into what I mean to say is enye say enipa no miracles bi obeye ena ebe ma magina di say o ye yesu ana say de but yesu na nka mu no obaye no na oni ahofe according to the book of Isaiah chapter 53 na oni ahofe na onye obi a Bible so onye obi a nipa behu na obepe na asem na oye obi a na onim yade na onim yade what you say into no yesu from the beginning no mo ye na carpenter ni ba what you say na eduru ba bi a aya no oye ne ma bi e ma nipa hu se eyampa se oni ni Nyankopon ba no what you say into no time a Lazarus ewu ye na o call ni nuama ne wono omo ko ka kire na o call ye no ni nuama ne ka yem se yesu sanka oba ntema anka minua be ma no ko anye de anka wangu na Lazarus no ye yesu adamfo pa o sanka oba ntema anka minua be ma no ko wangu yesu ka kire mo se omu ye na emum wada what you say yesu bo mpaye no wo se eja ono ne de enye ono na eye yesu mo mu hu se enye ono na eye na emum ye na ja wo soro no na eye de eye saa de no enti ye nyina no eye ja wo soro no na eye saa de ni eye de ema ye nyina eti no se Mmebusem no se eye ono na eye yesu a te say de make say for all you know not on every kwampo na eye yesu na obeba no se eye ono na eye yesu a na se emre bi so na se wo se Nyankopon de ne ya believe you me Nyankopon de ne be ye asanka Nyankopon de ne be yanka nya no be fa wo se Gatuso se Nyankopon na afre yesu ya wo ga na ya anka nya no Gatuso no I say ewiasim no ye krampo de ye sanso so krampo sa ye akanfo ye do ahoho aho de make no into hu ni say ebia me de mintimi nye Peter na say mintimi nye yesu akidi ni because onim say wunua ne me onim say but was therefore or cementro me hwe man cementro as mama chance onim komo bre ba me jana obetwa mentrache de o mi na say yesu na ye local yesu na hanum Ghana yesu no Nyankopon nim ho hwe Nyankopon da bi na o Nyankopon tete o ye Nyankopon kasamafo na o ye Nyankopon lawyer na obo me say ni so ban so no de ye Nyankopon bo ne se hwan ena wo say aduana ba me hu bi akro what you say etino say o ye yesu anke be hu which way ana so ye yesu a o to ye yesu a Nyankopon na eyina
Aka o me fa oda me donya me. Mamenka hintasem bia wo mu. Catch me nya e gatu so catch them. Mamenka hintasem bia wo mu nkyerɛ wo. Me obi a wonim me a obi a ɔhyɛ de nim me pa bia no. Enim sɛ me hyɛ de nye too much of a sorry type. But I know a lot about the Bible. Wakoma be ready. Sure, good. What can some mama? What you say? Into me, you'll be a mere research. Me share Bible, muye. And for all this while, I've been championing for Peter. Peter, because me be can't say hey, I say we are making. Me say nipa be brave for personal. And omo pa montan so mo research ye no mo hwade. Peter, any Paul. Peter, any Paul. Yesu. Obusa say Peter. Into wo hwa me ne hwan obusa asuafo ni nyina ntimi ama answer papa bia no obusa Peter and Peter say uni nyankopon ba no de ya soma no ana say ampa we e osoro e na yi kire o na Peter obotan we say so ana me mesima asore dan nti Yesu okono odi na chija Peter wuti nkomo na me ne wudi no Yesu okono odi na chija Peter wan fa da chi anya ne keke o that exams no that very day exams na wo ye wo mo no class test na wo ye wo mo no class test na oye omo no ana obehu say no we eni nipa ne gidi ankasa ye dey ewo mi mu we ni nipa onima ensema nkoma me ne o madi nyina no wate ase nti Yesu na ne gidi ankasa pa wo Peter mu to say Peter wo so ana mesima asore dan now for our Bible fi na hwa ade wo bon say Peter 1 Peter 2 Peter enu 6 pages simple asema kai bia Paul ne troye this particular Paul no so no sa kwa we so no so pe Yesu asuafo na kumo mo I only Paul problem man any Paul ni problem but that's the all class in twitwini me kire hinta se me wade na ye na chi so think on na ye nyankopon fan say Yesu anka o me family say Peter ana me kire ba bia me madi mi nkomo afiri a ono krampo no ye say na wo no nsha asomade tell me say we are doing Jesus today eche honom na kire say Yesu ne ena matena se am eti man fa nko fefa Yesu Kristo na Nyankopon doba na obewu say can be say ono kwa na Nyankopon sam na babi nti watch them say Jesus today eti empesu on Jesus today na mundi ma agro sala mpese wo ti ase listen Bible de atwam de wo ho ene de eba beba de atwam de wo ho ene de eba beba Yesu bi ba enra Yesu bi ba enra chi enra na Mmebusem na wo ho ene sa ni pa na friend Mmebusem no o se friend Jesus uti nko na me no di no e kwa de certificate calipo ansa na eba me opa busem obi ne friend calipo ene ba Mmebusem ene ba Mmebusem na aba Jesus local Jesus etino na eye calipo ana be ye Mmebusem ene na abaye Jesus nzere meka yo say Bible de atwam de ewo ho ene de eba beba Bible no so edika ka say obi beba Jesus Christ when he was 12 years old no one mpanyefo ni di asoro de odi nkomo wa asoro de mo ho no na omunim say ono ni no omu mfa no obi a obe no mo fa no say akora bi asana no wate Yesu edu be ma no koka asem bu asoro de manke ye bebo no uti nkomo na me ni wudi no obi a mfa no te say Yesu what you say enti no ene no me no mienu eye nipa ti me nkomo na me ni wudi ni yo me kan kire wo say Mmebusem ye Yesu but me say for all you will know because he gidi ani ade a unnim na waje adi enti de me ka kire me sister say hey from ya nwene ye ho satam ene na Yesu abewu no atene ho asem na wo ye Yesu satam ne bia wo ho anka na wo tinte so gu ni so no because satam no bia nim say de wo ye na blasphemy uche nko mona me ni wodi no obi a ya che kronfo agina ho ne de ono so agina ne abuzan se momienu ye nya ha om so o de ja kronfo ne ma ne mewi aye why no pro de pe kronfo ne sa ja no ma ne be we de ko bona se nyen bone be na waye do you understand me enti Yesu no me se wo okrampo na wo ho no ma ka wo na abatinta so agu ni so no aho de mbese me kire wo no enti no Bible no so se de me hu ni se eyense na ho a script eyense na ho and we are all playing parts into wo ne hwan no me ni Peter no se sie ono so ono ni Jesus no wo ne hwan aho de mpese me kire no into no untimi enka se me de me nka se ono ni Yesu no but me say for all you will know but then otena ha doubt na sa afa ebeduru ochena bi no na ebi aye ono a ho na abon say yes ta wo so no ebi be Bible mu say wo na akeka kwa wo na di Yesu atem no bon say yes okay come okay
me trauma me interview me o me twa me throw interviews say manya time tie ni di na say be twa bible bi ma na gatusu na obobo ndi na ba bible man na say o be say bible na be gatusu o de gatusu be new bible menya ye di nkoma afa ehun bibli o talent o music minimum as a musician as an editor music no ye fa no ni wi waka chem so be say back to music no na so wo ma unja ni ade wo nyufufo bi a wo hyehyɛ eba abontia na oh yeah sure me wo tracks more e wo ha onim me angazanga sa no due to one or two things been to me shada impost me niema me shada impost me niema because do baby ana me feel say sound ni bi wo form me do baby ana me feel say by then I think it's about time meye niema ye meye corrections bi ni niema niema bi ye na afi no master pushing niema because yeah start here no here you start here na producer na ye hwehwe producer enye na o ye ya na da begu aho de meka no eduru maybe ana igina ye pick pa na nanka tizenga ga se menye freestyle nka ba nanka menya nwie ye so that time no na ye otek in kwana ye radio station ti eduru baby kwampa nke ye pe ba bi e ba kwa ye freestyle kra keke radio station kra na ye nya bi aho de meka no it yes ana mani nyina betwa mu ma ye na sana radio stations we mu nyina be ba ansa na afi ye bi hu se nkra bi omo ye freestyle ni ade MTN hits maker ne sana mani nyina eduru bi no nanka ye benya ye time na nanka bi wo ho no ma bi anka enso nya chance but ye nya ne sa because ye starting them aho de make but ye nya ne sa but be duru bi no na afi na wo se domati music ni kakra ne koye ne ma bi kakra because ne ye nyini what you say if search am kwam reject your course na and that's one pick your course now say no man hwe nam koye music and odi bedi Ghana yesu echi there be no cramp no still now I was doing the music still now I was doing who say hwe into be hwe officer who say I did a lot of soundtracks me soundtracks be brave what you say and me ade ba kon say aboa me wo me music no because emmoa me na me boa aboa me pa because before you be racing no me I recorded this track unya banchi ya tu twabode titi kontomi refa bera ma ye moso me besma o kono menya kwadro me besma o kono me ni agro me besma you see that track and enyomono kakra wahehye ne sa enyomono mo penu say ya enyom kakra no kalomo ni chibo manomo ni calypso I don't know sa ni na o subi sa tam ni no me na me wo kakra album ne subi o tubi o lines now there I didn't do that kakra nyomono per se by then album na ye nyom bet say 8 as say na there was so and I was one na me wo album no track back so what you say kakra ni producer be to me wo studio na no be a track be verse be into T verse na koye say kakra boy we so ye good satana me akra boy we so ye good man into nyom ni bi what you say ana o ma me to ne track ni bi into no me rap production mo no enkofo bi be hu say akwa we say to crowd a musician into ohumia ono no o movie ni no ye star ohumia ono so hu ni say ohum music star what you say into music no te say den ko bia ba cinema started with PA ne man da me start here na me mpanyimfo na ye dey n0t what you say into no bibi hu say yeah music me start here no it wasn't just a time wasted what you say push me me could do baby time bia na me here sa emwa no what you say into me watch me kwa me reject course no and I say one from the course no me enjoy I didn't me say I have that slogan and we don't stop I don't stop what you say into music no eduru me bi me ma me mutim ga say ja ko school and I say ko sua juma me tonyo ma I'm a musician what I say and no am na kakra nyame nam so a odi abedu ba bia yadri tu so de ne de obi a join production okote say actor oramu wi anu ho say okay me kra bia metima editor me kra more directing skills me kra metima say what I say into no we are all actors but you want maybe a year into gatu so de say make us say rabbi frame no e be boom na say you start here area bedro ye de enkomo di ebe wi de na beka de na bese e ka bio o asema na bese oka question for me onkomo nya me de se de medina na ehuyam de aka ni na ukofia na no yere no mba akotoa so e wo fi de na beka twa twa san e fi enkunyi so ako
the person me kan twa to ne say the kan me da obi bia ase obi a wo hwe bia ase na monkoso na mon support adwuma pa Rabbi Ghana Jesus no na monkoso also na mon support Gatuso because said ebi mo ka say e blasphemy no enye blasphemy enye blasphemy nyame asem no and ye dey ma with different style what you say nyame asem no and ye ka because so we Mmebusem a ko hwe ni sini from tete a Bible say nto no plan ne say opeso di Nyankopon asem mani pa through entertainment ana em say time no na aduru ana oye nti enye blasphemy nti so bia kasa asem na emamo enti ubetimi atie bi no to atwene what you say but monkoso ana mon support na mon subscribe to Mmebusem TV na all the goodies are there yegusunsu so aye twa ye de brem Gatuso da bia me hyema so ma de me se kan hyeme ho Jesus we no ye mo mu mekunu te se de omukunu ba ko no montwe he nti sa Peter na ne se kan ye de sensene anka me de ne di dwanam e twa wutu okay ne me freestyle ba ko kan ne mfa nwie okay check this out me ne wo ne nam anopa ene anwumre ehia me ka me last di cry ye di pie me wo bi o me ni bi o me fa bibia nsie na nka ye me se me nya me dofo pa nti mawie he e ba ne sen osuban asesa me ni tua wo pefe na wo ye maza da me tuwofo nanso want me asesa afere wa ya ma na ti me ni su kofie ne koda usu wansu hwe maka otwe hu de kromo no na woda makoma ye ba komefa nkoto chacha ekotia na mekane se ojo mibisa come on ale mamensanka miki fa wonto mako mehwe meka ki dole be hit my mind go be free haha yo you know how it is this your boy Gatuso aka Willie Brown aka Okaka Jane aka Pauli aka Kwabena Free you know today they make subscribe to Mmebusem TV yedi sinana mechia obibiara wo hwe ye bia mechia me papa kofinsia mechia Mr. William Sadom Boatin mechia me sofo papa OP ana mechia me sofo Ken ana mechia me yere so mechia me manyina mechia me yere na akua free mechia me ma Director Jones I salute sir so I need to meba office for infancy na Gatuso die ye di nkomo boko nkra na se kan hye no ho am prepare nyame hira o se oje bra o hwe na meka so betimi subscribe to channel we n0t TV e onye papa bibre de bremo edamasi